Nenda mbele za Bwana. Mwambie jambo 2023. Ikana kirekaniro kimwe na Mungu. Kiria rete antu bawe. Ero ya kirekaniro gyaku na baba. Mwera mwathani ndikweja kiregwe. Mungu ametutendea. Mungu amenitendea. Bwana asifiwe. Aja ni aria antu baugaga mwathani ejete atitumanite. Eja wengwa na maguru kiri. Eja wengwa twamuona ari Murungu Jehova mutura moyo. Na riria twirigite aja mwathani naritie na ngoro cietu auga God has prepared the unseen rescue team. Hallelujah. Amen. In the midst of storm, God had prepared the unseen rescue team. The team that was meant to rescue our situation. Na naru watu enankadho nonto ituonete the unseen rescue team in operation. Na riria Daudi aragia nteto hizi cia mengi ni mateso ya wenye haki, ari munene wa Israeli, ari mwituriru maguta imurungu wengwa, lakini arakurukira mantu ja maingi mono. Na icio nteto twaragia some few weeks ago. Murungu aratethia Daudi kire jonthe, na kinyana arua nonto Murungu imwetekekua. Tuejete aja mwaka jwa 2023 turia Kristo tuendete Murungu, tukiugaga hata kama tutapitia mateso mengi, Jehova Mungu atatukomboa kwa yote. Amen. Jore Jehova moya rajo kirie ndoe bishop wenu arojokia kulie twana ria Jesu akomba na ariwe nonto etawa mighty man of war, Lion of Judah. We said, come and do what no one can do. What only you can do, our Father. Come and do unto your people. Hallelujah. Mungu ametutendea kama kanisa. Yes. Tuaturirie maruacha. Twera Murungu ujo. Na twarikanira ugatwikirithia nthao. Tetera kanisa. We are your project. Patu to the project ya Murungu. To the project ya mbesa. To the project ya biama. To the project ya God Fathers. To the project ya Shepu Ndongi. To the project ya Jehova. Na twera mwathani nonto to the project ya ku na karia morandi joaku. Mungu ametenda ama hajatenda? Ametenda. Hallelujah. Tugia atatinka gushokeria mwathani nkatho. Bwana asifiwe. Na ntuko mwe twetamwe na mukuru okwa. Twashingira kanyomba kamwaga kari chekage kithakene. Na tuwe down. Tuambirie gushuria biuria turi amwe ndera mwathani alia tuire the outcome, maana vita si vyetu ni vyako. Na Mungu akanena kupitia mume wangu amwira ujo amuitana na njira rwimbo amuinithia rwimbo giataka amuinithia rwimbo ru rwari na icunce biere yake kana wa dijere the sentence wa dijere winner power akara kini thagwa winner power. And then he woke up ambera inkukararagia rwimbo ya bidi mombita na rwimbo anchokeria maita ja maingi ni wina na power. Akamwira shokera akauga wina, akaenda kwa atia akauga ngambia kerwa power.
So twagia na inya twera mwathani kethira ne wina power kaende kabati. Hallelujah. Ndenda kuga narua when a double anointing wina power na kinyani ngacokeria mwathani nkatho nonto bwa kumbana guti unge mpomba kuthithia tinga gucirita ncokia nkatho kiri mwathani. Bwana asifiwe. Na nonto bia bila tuita nyombeji bietaga gutetheria parabate na inya na project ciatu cia kanisa na ibo kumenya mwathani last kigerio kiana ba form 4 kumania na nyombeji itombete gutuma ana nkurukie 15 bathoma free kuma form 2 monka form 4 konywa na kuria na gwikira free kuma form 2 padri ya kigerio na ria twaromba nderere mwathani atiri joria na bau bankia para athiririe gipindi kiao gia skuru patengwa fees pataga bia konywa pataga bia korea pa complete section yao Murungu de contribute on tumerete. My duty, my term shall not be terminated. Gate, we shall take it to fullness. Hallelujah. Ibu aga kwethwa wena kintumba kurikania Murungu. Wa mwira ndikanira bo. Ndaturirie marua ndera mwathani. Ndene nyombeji ndinana nkurukia 20. Pakuria bakanywa. Bakathoma. Na bamo bakuthiria. Murungu etikiria nthirie. Ojo ubathiria. Hallelujah. Kiumia gya gucokia nkatho gacokeria mwathani nkatho kinyaoni na njira yakwa ya gucokia nkatho ithairwo imwanya kou turene cietu pontethie kwa identify ekuru 45 kiri wandi cietu cionthe 45 kenda ngurira omwe kuru untigwa ng'ombe eria Gutaranda ona ni around 4 million na ndera mwathani agampa inya na ngacigura. O wandi ngacokia nkatho mbere mwathani ibwaga nuntu ba gumpombanira. Hallelujah. Kwa ubwa kinyanturene ntegereni mwekuru ntigote na inya tumugurire ng'ombe eria agwiranirwa amwe na batu igikumya gucokia nkatho. Amen. Bwana asifiwe. Na Murungu akoeja na umbani. Irio ndagutukira inande. Ndagutuka inande. Lakini ndauga all things work for good. All things work for good. Kibara etikitie Bwana asifiwe. Kwa unti uretwo ninya. Ndina inya ukiracha Bwana asifiwe. Egweta na mbere kurwira haki cietu turi ameru. Gutetera mwekuru ntigwa. Gutetera muthini. No ntoke ibwa kiugia kwa nterungama mathajana. Uketho inabwa kwa ntetege kwara mathajana na nusu. Lakini no ntokwena kana kamero. Na inda yetikiriria kwa muciari. Ndatege kwa kiringone. Kwe baba uga mbere nkinyare bauga iromande ndi 14 ndi na nditigerie kugerwa ndene uria na ndarega ndauga ndi 14 ngacoka utitonya uria na ndi kuma tukujukio tongeria tutanoka mieri ina yonthe ithiritwe yagwatana na campaign kaka lakini tukwira mwathani na tuekanya. Bwana asifiwe. Na mwathani aemero there na Murungu ombane na biria bienu bibokinyire. Bwana asifiwe. Ngogere eku ebwiri kwendwa na mbesa umeonete endetwe na mbesa. Bwana asifiwe.
kila gĩaku ũkĩone na ũtena struggle. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Twina inya tuli kanisa na iju mwanya jo munene jo atongeria bandi na ba Murungu. Murungu na atwejaga inya jore aere Nehemia. Mwathani akama miwenu inya, aka deputy governor inya na akakinya mukurogwa inya. Ndarigarire muno ndona kinya te mustakiwa lakini magweta yale agweti ndori atiro manga atika bakaba ikogwetwo kuria gweterwe na tena makosa atari wanya shiringi kutewa thithitie lakini ngai mwetikigwa kiri jonde. Bwana asifiwe. Amen. Batu itwetekeretie kugwitira ngugi twinietie na tukira Mwathani abutethie ngugi yenu imaromba guturombera. Bwana asifiwe. Na itukumia Mwathani akarithia mantu ja manene. Kwena unseen rescue team that is in operation. Batu itubwendete na thirikari ya governor ni mama ni bwendete na itukuona sacrifice ingocokia nkatho nontu bwa rombi bonthe pamwe nkubona guku pamwe ba mamire nthi bangi bakwie beta na maguru bakiromba bakithaitha Ngai bangi bagwatira TV ciao mathajana na kurungama mathajana te mucetho na nusu ndarungamire mathaja ria ngari kuria kuma miro ya kinya tirumu mathajana na nusu ngari tirite njamu ne kauma miro ya kinya Nairobi ndungi mugongo chwanoga maguru chanoga ndaigwa ndikumbwa ima kamera nkuona mambicha na aina lakini ndauga maundu matari mono ndauga kinya bara bana iya nthi baiya batarungi kwa mathajana kinya bara bana becha ubeci bukuonwa batarunga manya ndaika 30 amba bari nkuma na egweta batarungi kwa ndaika 20 ndori na atenda athithia 4 good hours. Mwekuru mwaskari ambigirwa kiawa ndetera turatu frat nonto ndekirite gikario ntaije mathai jana pandetera turatu frati ndaigwa no mugongo jwa noka lakini ndarika nonto umwe mwekuru arinja mono ekuru baba kara mashinani ibakuruka ira mantu cha maingi mwekuru akethe na twana kwibonya baura gwa bakarara tharene pange bakarumwa ni aturi pange bakarumwa nini rose ukonwa madharau ya kimbone lakini ukauga anti umano ntundinana ndauga nani eje kosi nkamiomia no ntokwena kana kamero